Svi volimo nagrade, ali zašto su nagrade važne u crowdfunding kampanjama? I kakve nagrade su važne u crowdfunding kampanjama? Prvo, one mogu biti osobno ili iskustveno involviranje bekera u vašu kampanju, ili opet mogu biti praktične ili fizičke nagrade od kojih će ti isti bekeri imati potencijalnu financijsku korist. Te vrste nagrada imaju više naziva. Indiegogo ih naziva perkovima, dok ih Kickstarter naziva rewardovima. Perkovi mogu biti digitalni. Ako primjerice pišete knjigu, vi je ne morate slati bekeru u fizičkom obliku, već mu možete poslati u digitalnom. Većina ljudi zapravo i preferira taj način. Iskustveni perkovi podrazumijevaju različite zabave, edukacije, radionice, online upoznavanja i sl. Ovisno o vašoj vrsti kampanje, uvijek možete odabrati neko iskustvo za vaše podupiratelje i baš ćete time veliki broj njih i pridobiti. Osobni perkovi podrazumijevaju ili najmanje vrijedne ili najvrijednije perkove u crowdfunding kampanji. Oni niže vrijednosti mogu biti video zahvale, pisane zahvale ili zahvale na socijalnim mrežama, dok oni najvrijedniji mogu značiti čak i nazivanje cijelog projekta po osobi koja je odabrala taj veliki perk. Na kraju postoji kombinirani perkovi, a to su naravno perkovi koji se sastoje od svih ranije navedenih vrsta perkova. Tu možete biti domišljati i samo vam je nebo granica. Kod biranja perkova morate biti vrlo oprezni. Prva stvar, morate ih prilagoditi svojoj ciljanoj skupini. Vaši bekeri moraju trebati vaše perkove. Druga stvar, perkove morate uvrstiti u vaš financijski plan. Zamislite da vam se desi da morate poslati 1000 perkova diljem svijeta, a vi niste izračunali koliko vam koštaju porezi i poštarina i izrada tih perkova. Na kraju mogli biste završiti u minusu samo zbog toga jer ste planirali u toku kampanje, a ne prije nje. Perkovima morate odrediti realnu cijenu. Isto tako, realno morate procijeniti koliko će vam trebati vremena da vi te perkove dostavite vašim bekerima. Vrlo je vjerojatno da ih nećete moći dostaviti za vrijeme toka kampanje, pa tako odaberite barem 6 mjeseci vremena za dostavu. Kad birate perkove, morate biti domišljati. Probajte biti što više humoristični, probajte te perkove personalizirati vašoj ciljanoj skupini i probajte generalno biti što inovativniji. Također, domišljati možete biti i u marketinškom smislu. Probajte koristiti flash sale ponude, probajte koristiti early bird ponude i probajte cross-promotati vašu kampanju s nekom drugom. Na taj način ćete privući više bekera nego da to ne radite. Možda najbolji savjet kod odabira perkova je taj da provjerite kakve perkove imaju kampanje slične vašima. Ako gledamo globalno, postoji nekoliko trendova. Primjerice, perkovi od 25% su najčešći. Dakle, odaberite perk od 25% kakav god da on bio. Također, imajte perkove općenito, jer kampanje koje nemaju perkove su za 143% neuspješnije od onih koje imaju perkove. Najuspješnije kampanje imaju od 5 do 10 perkova. To ne mora nužno biti zlatno pravilo, ali probajte se orijentirati oko tog broja. Perk od $100 nosi čak 30% svih kampanja na svijetu. Ne bi bilo loše da ga uvrstite u vašu kampanju. Ali možda najbolji savjet od svih je taj da učite od drugih.